At this meeting, she solicited a bribe of approximately 600,000 for herself, Mr. Richard Janji, who is the chairperson of the inquiry, and Ms. Pemi Majodina. Umvikelo mphakathi losamisiwe 17 advocate busisiwe mkhwabane wendela bitole ukuthi lihlakade lelikomiti libuke ukuthi ngabe ukulungele ukubeka lelo visi lemvikeli wemphakathi. There is Legal Aid South Africa that you may make use of. Umsolo kamuva loboshwe eceleni lekweqa ejele kwaThabo Bestown niketwe isikhathi sekusashayela umndeni wakhe eZimbabwe kulandzela kuvela kwakhe enkantolo yamanje eBloemfontein. We have to start better, be switched on from the first minute. Both teams will be desperate to get into the finals. Umqeqeshi Machitas hawi for real usiqembu lakhe kutawufanelele uqale kahle umdlalo wakhe lamaBulls kuma semi-final eCurrie Cup eBloemfontein eSoweto. Baba kuhle kuhlangana endzabeni teSiswati la kweSABC na kesibukele thamba embili lomuhla. Umvikelo mphakathi losamisiwe 17 busisiwe mkhwebane wendela bitole ukuthi lihlakade lelikomiti libuke ukuthi ngabe ukulungele yini ukubeka lo visi lemvikelo mphakathi. Mkhwebane bekabambe esombele beTindzaba namuhla eSandton eJozi. Mkhwebane uke waya etinkantolo lapho bekafuna khona ukuthi Richard Janji ahoce kuleli komiti kepha wangaphumeleli kanzi waphindze waniketwa lithuba lekuthi afake isicelo sekubuketa lesinqumo. Mkhwebane utshele tinzathele ukuthi bekucothwa ukuthi nanoma yatendile tinsilode ukuthi Janji bekafuna ukufumbathiswa kepha emalungu eANC, DA, Freedom Front Plus, IFP neACDP la kuleli komiti yagcizelela ukuthi Janji akachubeke nekuba ngusihlalo waleli komiti. Mkhwebane ukhulume kabanti ngale tinsolo. Following this, Mrs. Jumat Peterson invited my husband to 2 separate physical meetings, both held at the Ocean Basket restaurant at OR Tambo International Airport. At this meeting, she solicited a bribe of approximately 600,000 for herself, Mr. Richard Janji, who is the chairperson of the inquiry, and Ms. Pemi Majodina, who is the chief whip of the ruling ANC. Mkhwebane uthi lolu tsaba solundlulisele kubameli bakhe. In addition, the WhatsApp messages have been shared with both the Ethics Committee and the Section 194 Committee in the context of Mr. Janji to recuse himself voluntarily from the chairpersonship and or membership of the said committee. On the deadline of 12 June 2023, Mr. Janji refused to recuse himself. This issue has since been referred to my personal attorneys to take up this matter with the courts. Ngesikhathi abutwa ukuthi ngabe uyatithemba intinkantolo takulelive Mkhwebane uvelwa kubeka baleni ukuthi akungabe nje nekuthatha lohlangothi etinkantolo takuleli. Mkhwebane uthi sive bekumele sathi ngale milayeto yeWhatsApp nema audio lapho bekafuna khona imali kulamalunga lamathathu. Uthi lona longasekho emhlabeni Tina Jomat Peterson sihlalo waleli komiti Richard Janji nasoswebhu weANC Pemi Majodina batama kufuna imali kuye kude ukuthi kuhlakadwe leli komiti liphenya kulungela kwakhe kuba seofisini lemvikeli wemphakathi. Ngengosalelo komkhwanazi weTindzaba teSABC eJozi. Kusangacanga ukuthi litawushiswana nelunga leParliament leANC Tina Jomat Peterson. Kumhlonipha lelicembu leANC lithi kutobanjwa inkonzo yesikhumbuzo yavelonke eMithas Perepere Convention Center ngalesithathu. Peterson ushona evini lengcile ngemsombuluko kepha imininingwane ngekushona kwakhe ingweshana. Lelicembu leANC likhuluma nebeTindzaba ngaphambi kwalenkonzo yesikhumbuzo eKimberley. Buholi weANC buvakashela umndeni walona longasekho emhlabeni Jomat Peterson eKimberley. Lolibambela lamabhalane jikelele weANC nomvula Mokonyane uqhubeke njalo nokugcizelela ukuthi lenhlangano ivelana nemndeni wakhe. As the African National Congress, we continue to pay condolences to the family, and our thoughts and prayers are in particular with Tina's kids,
who we understand that this is a journey that they will still have to walk, of having lost a mother, a friend, a confidante, and somebody that they were looking up to. Uthi buholi baJomet Peterson bushiye isikhala lesikhulu kule nhlangano lokho kutana nobe nje kunetinsolo la yamanise nato tekufumbathiswa letivete ngomvikeli wemphakathi Busisiwe Mkhwebane. We need to learn from her and ensure that we also become better people and activists who do not only belong to the African National Congress but also are active in other structures of the Tripartite Alliance and the community. Imininingwane elanga lokushiswa kwakhe isatawutsalulwa. It's a private send off of Comrade Tina, and as the president has said, we respect that. And at the time when it is appropriate, the family will actually make that announcement. Kulinzele ukuthi inkonzo yakhe isikhumbuzo ibanjwe kusasa emini. Emalungu ePhalamende lasuka etinhlawuneni etimbili tepolitiki emelikhampalele etikhulu setulu kuhulumeni weJoe Biden kuveta ukuthi kungani umhlangano we-AGOA kufanele ubanjwe kuleli ngakuhamba kweminyaka kungasambi kuleli live. Kule ncwadi libona lithimba letindzaba te-SABC lababhali bale ncwadi baveta lihlangothilo leNingizimu Afrika ekuhlaselweni kwe-Ukraine, tinhlelo tayo tekutilolonga kwemibutho tekuvikela ngekubambisana neRussia neChina, nemitamo yayo ukuthi imengameli waseRussia Vladimir Putin ahambele umhlangano wemave eBRICS ngenyanga yengci kuleli. Konke lokhu kuvetwe njengetizathu tekuthi lo mhlangano we-AGOA ungasabi kuleli. Kufa kwabantu lolitsamba lwe-AGOA sinabonga nomahlango losati setemthetho asibingele setemnotho njalo asibingele ehlango more than 70 teSiswati la kwe-SABC naku-TTT. Ngiyathokoza i-invitation. Ihlango nje kwekucala ke sicale ngokuthi sicacisele umbukele ukuthi iyini kahle kahle i-AGOA. No, ngiyabonga. So i-AGOA i-African Growth Opportunities Act. And ngi-emphasize ukuthi act ngoba umthetho owathathwa eAmerica in the year 2000. So lo mthetho lo wathathwa ukuthi sizosebenzisana kanjani nama countries we-Africa ku-Sub-Saharan Africa. So then le act lena ithi kuba nala kuba eligible khona ukuthi ubenefit from ayilona ngathini ukungena ku market yeAmerica. So shothi awubhadali next ukuthi ususe izinto zakho la eAfrica ukuthi uyozithengisa Africa kunama tariff. So khona ukuthola ilona market access in terms of trade. Mara iAmerica yona ngayifuna ukuzothengisa izinto zayo la eAfrica yona izosebenza under normal amalona ama economic regimes akhona. So kwenzakalani ukuthi le act lena iba nesikhathi erana ngaso. So for instance le agreement yamanje izophela in 2025 and then 2025 kumele kucalisele phansi, and then kuna njengoba ngisho kunama eligibility ukuthi country enjani eligible ukuthi ibenefit from le relationship neAmerica. But also ithi futhi le act lena isection 1 yakhona or iyasho ukuthi kufunekani, okay, not ngingamention ama section but ekugcineni noma ungaba eligible i-president America yiyo edecide ukuthi ikule act kune provision ukuthi yena uyadecide ukuthi ubani ungenayo ubani ophumayo. So over the years khona ama country amaningi weAfrica angenile, over the years khona ama country aphumile. Over the years now check South Africa in 2015 yakhe yathuselwa ukuthi thathani lama inkukhu lezi ezibuya eAmerica, and South Africa leso sikhathi betha izifunile inkukhu on the basis ukuthi zi genetically modified, so zinama chemical amaningi lapha phakathi. But then kwathiwa if anifuna ukuzithatha siyanikhipha ku-AGOA. So overall yona yilona i-economic act ebenefita i-trade for ama country abuya la eAfrica. So uma iAmerica itana lo hlelo lolu kahle kahle bekuyini inhloso yayo kuma Africa? So now what you check economically ukuthi boost eminotho yalama country lawo, but also kune politics emva kwayo. So ipolitiki emva kwayo ukuthi iadvance ama interests weAmerica in Africa. Ngoba nawe uya-check sesingena kuyi-section 1 ye-AGOA. So i-section 1 ye-AGOA ikhuluma in terms of eligibility ukuthi ukhona ungena. Khuluma ukuthi kufanele ube ne-free trade agreement. I mean kumele kube yi-free trade economy or economy yakho kumele ibe open. Ikhuluma ngokuthi i-government kumele ingangeneleli kakhulu ku-economy. So i-government intervention ye-government ku-economy kufanele ibe yincane, i-government yemuva i-market yona izidecidele ukuthi kwenzakala kanjani. So ikhuluma nge-free market system or abanye bangayibiza ngokuthi capitalist system. So if when ufuna ungena ukuthi ubenefite la sesikhuluma ngale i-political interest yakhona, kumele ukuthi ube ne-system enjalo ezweni lakho, then uzokhona ukuthi usebenzisane nathi ube ne-democracy structured ngendlela ethizeni nani structured ngendlela ethizeni.
So then lapho ke America ikhona ukuthi i-influence ama country lawa ukuthi a-structure kanjani amazwe wawo, but then ibabamba ngani ngokuthi nayi economy so nizo trade mahala nathi angeke nibhadale anything non trade again, and thina market yethu inkulu. I mean America na over 100 millions ye population and a middle income country, so abantu abaningi baya afford. So kune economic kune political phakathi kwale agreement le. Sesivale nje Mahlangu, sibona nyalo sekukhona inkulumo noma indlela noma imitamo yokuthi bafuna ukuthusa iningizimu Afrika ngendlela lesonzele ngayo neRussia ngayo lenzaba yeAGOA. So kungayibeka phi iningizimu Afrika lokho uma kungenzeka igcine vele iphumile kulezivumelwano seAGOA? So ile thing isho ukuthi so iSouth Africa ibenefita kakhulu kuAGOA kuma industry i4, agro processing, textile, apparel nemoto automotive. I-agro processing kakhulu amalona ama-citrus ama-lemon ama-orange kakhulu abuye Western Cape benefita kakhulu. So ama-export amalona ama-export intensive industries we-economy yethu abenefita kakhulu ngoba trade mahala. So nabangakhitshwa ku-AGOA sho ukuthi ke nalapho bazoyizani bazosebenzisa ama-bilateral agreement amanye ne-America or i-most favored nation, leyo i-agreement yeza ne-World Trade Organization. Basically into ezoyenzakala ukuthi yosuka from trade mahala to ukubhadala enye imali, and obviously leyo mali le increase ini ama production costs wakho as a company as ilon izwe nayo ama benefits wa azoncipha, and then now ama operation costs wakho nakakhuphuka maybe uzonciphisa abantu unemployment e South Africa, awusakhona ukwenza revenue boyenza i-tax base e South Africa ya shrinka, which means the economy e South Africa ya shrinka, and noma ifika le product America ngoba still uzo trade ne America ukuthi angeke usa trade just ukuthi uzobhadala, na ifika le product say compete namanye amazwe a supply the same product but mahala, so yakhe yadura ku market yalamazwe lawo cheap ku market, but iSouth Africa nayo kumele iphume kulento yokuthi ihlala idepend emazweni njenge America for ama economic benefits wayo, ifuna amanye ama market emhlabeni ikhona ukuzimela up until ikhona ukwenza lokho iSouth Africa izohlala very vulnerable to i-American influence kuma domestic policies ne direction eSouth Africa ngenxa yeAGOA. No Mahlangu, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Nokubonga mina. Nina bakithi ke loyo ngibonga noMahlangu asichazisela kabanti ngayo ke indzaba yeAGOA ngoba njengoba sivele ukuthi kukhona tinsongo noma ke kutama ukuthi kuthusele iningizimu Afrika ukuthi kungenteka ukuthi ikhishwe njengoba ke sekuvela ukuthi umhlangano lokufanele ube khona lo-AGOA kufanele ukuthi ususe iningizimu Afrika ungabi ikhona. Sichubeka netindzaba. Umntwana kamuva loboshe eqaleni lekweqa ejele kaThabo Bester uniketwe isikhathi sekusashayele umndeni wakhe eZimbabwe. Lokwenteka njengoba sakacaci ukuthi utawudzinga isitulo lomthetho noma utawuqoka ummeli wakhe. Zando Moyo ucela inkantolo ukuthi imlekete lithuba lekuthi ashayele umndeni wakhe. Moyo ngumuntu wemfica lo yamanisane kweqa ejele kwaThabo Bester ejele laseMangaung ngekhwekhweti nyakenye. Zanda Moyo loneminyaka lenge-31 lotsabuka eZimbabwe uvele kwekuqala enkantolo yamanje eBloemfontein, kanti naye usolwa ngekusita Thabo Bester ukuthi ecejele. Moyo ubukene nemacala lambalwa lekufaka ekhatsi kungaphathi kahle isithumbu, kukhwabanisa kanye nekufihla sigebengu lesecejele. Without coercing you, I just want you to be certain that there is legal aid South Africa that you may make use of. They will assist you free of charge. In other words, they will represent you free of charge. But if you so wish. Lenye imvo leyibe inkinga lulwimi la Moyo. Umshushisi uthi kumele aqinisekise lulwimi lakhe lalikhulumake kude titoqhubeka tinhlelo tekuthetfwa kwalelicala ngaphandle kwenkinga. I can follow from his responses that he's not that good in Zulu that he claims he's speaking, so he must be certain. Moyo tawuphinza vele enkantolo mhla tinge-20 kulenyanga lesetulu nalabanye basolwa labasolwa ngekusita Bester. Nesipetolo bashayeli bemaloli emgwaqweni N4 eNkomathipoti eMpumalanga lekungumgwaqo lolubangisa eMozambique bathi bakhathatekile ngephepha kwabo. SABC la ubukele khona ukhethe kahle siyakwemukela hlala nathi. Bashayeli bemaloli emgwaqweni N4 eNkomathipoti eMpumalanga lekungumgwaqo lolubangisa eMozambique bathi bakhathatekile ngephepha kwabo.
Labashayeli bathi tigebengu tibahlasela ebusuku tebe impahla yabo tibathumbe bese tifuna imali tinkampani tabo kuze bakhululwe. Bathi imbangela lokhu yimigca lemidze lebemakuyo nasolo basemele kulungiswa kwetimpepha tabo ukuthi bangene even laseMozambique. Labashayeli ke bathi namaphoyisa kude la kwendako bavikela. Emaloli sekeme emalanga lambalwa kulendzawo emalayini adonse amakhilomitha langitulu kwelishumi emgwaqweni N4 loya egedeni lelibombo. Bashayeli bemaloli bathi bakhathatekile ngekuphepha kwabo. I-issue lesihlangabetana nayo sithi masifika la eNgomatipoti kutholakale ukuthi iNgomatipoti basitshele ukuthi eborder isystem down. And then mase down isystem sekufuna sihlale singathi ukuthi siyodlani wendakalani kungabi netindzawo tokugeza sisestradini. So lesonto the whole day until ngemsombuluko amatraka aqale kuva ngabo 5 late and nyalo sekubonakala ngathi asitopile akusendeki lutho. Masipala wenkomazi uthi ukhathatekile ngendlela emaloli aphatamisa kuhamba kwetimoto kuleli dolobha. Bahlali bayacomplaina kakhulu kithi ukuthi abasakhoni ukuphuma abasakhoni nekungena kuleli dolobha lelala eNgomatiport ngenxa yokuthi kugcwele ema-truck netingoti diningi kakhulu. Ebantu labo labasebenza khona la edrobheni eNgomatiport lesinye isikhathi amabhasi afike abashiye la ngaphandle kwale dolobha bahambe ema-kilometers ukuthi bayofika emsebenzini. Lokhu kusiniketa inkinga kakhulu. Bemthetho kuleli gede bathi batakwenda konke lokusemandleni kunonophisa kuhamba kwala maloli. We have engaged our partners in Mozambique bilateral. Even though when we talk, we agree on certain things. But remember, Mozambique is another country that has got its own rules that they need to implement it. Emaphoyisa athi abophe bamvu lababili mayelana nekuthunjwa kwamunye webashayeli bemaloli. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba lamuhla kubungatalanga labantu abaphila nealbinism ingabe niphilisana njani nabo endzaweni yangakini phendule kanjena. La ngikhona ehlaleni basaphila kamnandi kabi nabafowethu laba abaphila nealbinism. Nakuba bekhona osibili phambana kodwa ke mina engicina ngikwenza lokho ukuthi begcine bebamukele njengoba nami ngibemukela. Mina ngikubuka kwami kusafuneka ukuthi sibantu sifundiseke ngekuphila nealbinism ukuthi akusiko sifo futhi akusilo liqiniso ukuthi nawuphila nealbinism wenda ukuthi abantu babe rich kodwa uphumula ukuthi kubulawe abantu labaphila nealbinism. Ngikhashelanga kithi sengakabi nenkinga yabafowethu nabodadewethu laba bebala elimhlophe sisaphilisana kamnandi asicabangelani okumbi siphethene kuhle. Ngithi kulabo labaphila ngealbinism bayenza onyangakithi siphilisana nabo kahle kakhulu. Kude tehibeti tsite. Mina nje into engayisho hayi abantu labe albinism siphilisana nabo kamnandi kakhulu endaweni yangakithi azikho igameko sibathatha njengabantu vele bangakithi abantu nabo. Sine lapha embuzini siphilisana nabo kahle kakhulu siyathobelana sabeketelelana siyahloniphana sesithathana njengabobhuti nabo sesi. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yathweswa ukuthi phendulela ngawo. Etimake sithola ukuthi irandi lehlile nelicathaniswa netimali development market. Kutemidlalo umqeqeshi Machitas Howie Furry uthi iqembu lakhe kutawufanele uqale kahle umdlalo walo nama-Bulls kuma semi-final e-Currie Cup eBloemfontein ngempela sonto. Iqembu leBulls lidlale kahle ngempela sonto ngesikhathi lidlala neCheetahs eLoftus Versfeld Stadium. Kanti likhathi lelibovu lelifolwe ngo-Ariel Yow esombeni sekuqala lendetini vodaba matima kwiCheetahs. iCheetahs ibulungele umatima lokuqhamukana lomdlalo wama-semifinal njengoba isitholile isifunvo eLoftus Versfeld Stadium. We have to start better, be switched on from the first minute. Both teams will be desperate to get into the final, so there's a lot at stake, and we haven't got a second chance this weekend. If we lost, we still would have been maybe second on the log, which was not too bad, but the coming weekend the loser will be out, so it's a big game for both of us.
Liqembu leBulls ladinga ukuhlasela ngemandla kanti neCheetahs ithi liqembu leBulls libonakalisa amandla uma ngabe lihlasela. Their backline put us under a lot of pressure from lineouts. They played wide from lineouts quite often, got a lot of meters in the wide channels and then cut us through the middle from there. So I think they will stick to what's working for them. Badlali beCheetahs bathi balenzele umdlalo lotawuba matima kakhulu. Everyone is hungry. I mean, the team that wanted more is going to get it. So there's no second chance in this game. It's a do or die. And everybody understands the situation of the game, that this is the game that we want. Lo mdlalo utawuqala ngensimbi yesithathu ngeMgqibelo eBloemfontein. Nathi longatlinzela kulugwala FM nyalo kwensimbi yesithupha. Lishonile mbukeli. Umvikeli wesive lomisiwe Busisiwe Mkhwebane othi umphakathi kumele uyibonele mlayedo yeWhatsApp netinkulumo letiqoshiwe lathi ifakazela kwekuthi emalungelo amathathu eParliament bewafuna ukuthi awafumbathise imali lengu 600,000 emarandi. Masipala wasehlanzeni kulesifundza seMpumalanga ubita abaholi benzabuko ukuthi bahlanganyele emkhankasweni yokulwa nemgcoliswa kwemoya kanye neletinye inkinga temvelo. Sitibeka lapho telomuhla nasibetolo sikhona simo selitulu sikhona kusasa ku-DTT kusukela ngensimbi yesithathu kudzimate kushaya insimbi yesine. Usale kahle. Ngetela shona ngilatindzaba talo kanjalo ngetela shona ngenaso simo selitulu masibuka ke sithombe sethu kusihlwa namuhla asisekhona ke mathuba emvuleni shonalanga Kapa ngalo lomhla njengoba lapho kuye ke la 60% kanti ke mawubuye etifundzeni lethu kunelive likhombisa ke ngibhonya ngemafu kanti ke eMpumalanga nelive ngalo lomuhle likhombisa ke kuvula kulethu indzawo letoka kanti ke naselangeni lakusasa asisekhona lawo mathuba emvula lapha ku 80% ngale ke shonalanga Kapa kanti ke mawubuye engcenini yesifundza ke Eastern Cape akuye lapha ke la 60% kanti ke ukhona nemsinga womoya lobanzawo kanti ke isixwayiso lesivula kuba South African Weather Service asisekhona ke mathuba emoya ikakhulukati eShonalanga Kapa kanjalo la etindzawo lethu kunelive bantu ke bacaphele kakhulu kuleto tindzawo leto kanti ke uma sikubula ke mazinga ekushisa ukuthi ngabe ke menjani elangeni lakusasa masibuka ke sifundza eGauteng mabuka indzawo ke efana nabo Johannesburg Springs nangala bo Carletonville lipholile kuleto tindzawo leto ke njengoba lapha kuye ke la 7 njengoba 17 kanti ke kuyobe kubanza ke ekseni kanti ke la sifundza iLimpopo ngalo lomuhle mabuka ke musina kufuthumele kuleto tindzawo leto ke nangale liphalale nangale ke la kubothaba nobe ke kubotzanini njengoba lapha kuye ke la 25 kanti ke lifuthumele Thoyando njengoba lapha kuye ke la 24 kanti ke eMpumalanga ngalo lomuhle kuyashisa sikhukuza njengoba lapha kuye ke la 30 kanti ke mabuka indzawo lefana nabombombela likhombisa ke kuphola eMiklibeki ngale malahleni nangale ke kubomkhondo lipholile leto indzawo leto kanti ke kuyabanza eMeloxeni njengoba liku -1 kanti ke sifundza kwaZulu Natal mabuka indzawo lefana nabo Vryheid lapha ku 22 kanti ke Pietermaritzburg lihlelo ku 24 lapha ku 5 ekseni Kokstad ke Pentecostemadina leyo belipholile lapha kuye ke la 20 kanti ke la sifundza eEastern Cape ngalo lomuhle babuka indzawo lefana nabo Malitswayi kuyabanza kuleto indzawo leto njengoba lapha ku 15 bo Credo lihlelo ku 17 kanti ke eGqeberha khona lihlelo lapha ku 10 ngePentecostemadina lobe lapha ku 19 Western Cape ngalo lomuhle mabuka indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku 16 kanti ke eKapa lapha ku 12 ekseni kepha ngePentecostemadina libe lapha kuye ke la 14 sikhuphuke sokubukela ke la sifundza iNorthern Cape mabuka ke Sutherland kabe kubanza ke ekseni njengoba lapha ku 3 njengoba ngePentecostemadina lapha ku 9 Uppington lapha ku 20 ngalo lomuhle kanti ke ngala kubodi lapha ku 12 kanti ke masibuka ke eFree State mabuka indzawo lefana nabo Bloemfontein kuyabanza kuleto indzawo leto ke nangala ku Bothaville njengoba lithi ku -1 kanti ke Welkom lihlelo lapha ku 0 ke ekseni kanti Fixback nakhona lapha kuye ke la -1 kanti ke buka indzawo lefana ke la nabo Northwest mabuka bo Wolmaranstad lapha kuye 0 ke ekseni ngalo lomuhle kanti ke mabuka bo Tosca wehle bo Vryburg lapha kuye ke 1 ekseni lokusho ukuthi kuyabanza kuleto indzawo leto kanti ke Taung lapha kuye ke la 21 ngalo lomuhle kungako bengikuphathele kona kulobusuku ngitsikini busuku abube lobuhle.